zifite ubushobozi bwo kugenda ku rubura nk'uko ubibona. uri kumwe nanjye reka mwikaze. iyi ni Fastborn TV show. niba utarakora subscribe banza uyikore, hanyuma ukande ku nzogera kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose twaba dushyizeho ikiganiro waba uri uwa mbere kukibona. Yego, nyuma yaho urakora share, ukore like mbere y'ibindi byose, hanyuma nurangiza uduhe igitekerezo. Nk'uko titire y'ikiganiro cyacu ivuga, izi ni zo moto zirindwi za mbere zihenze kuri iyi si ya rurema, nizo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Ibi ngibi ni ibintu ushobora kumva ko ari ibintu biri aho ngaho, ukaba wabica amazi cyangwa se ukavuga uti reka da, byose bibaho. Niko bimeze. Izi ni zo moto zirindwi za mbere zihenze ku isi, ibyo bita mu cyongereza most expensive motorcycle on the planet. Nazikuzaniye ngo tuziganireho. Ndaje, reka nzikubwire hanyuma ibindi nawe. Reka duhere kuri moto twakwita ko igura makeya, hanyuma tugende tumanuka tugana kuyihenze kurusha izindi. Nibyo, moto ya karindwi yitwa Dodge Tomai V10 Superbike. Iyi moto ifite umwihariko w'uko ari nyirukansi kandi ari inyamisozi ku buryo budahambaye cyane. Iyi moto itandukaniye n'izindi. Ahantu bitandukaniye nuko ariyo moto iri ku mwanya wa karindwi ku rutonde rwa moto zihenze ku isi. Hanyuma ikabigura amadolari 550. Aya ni amafaranga menshi uyashyize mu manyarwanda. Niba idolari ririmo kuvunjwa 1400 uyu munsi, hita ufata amadolari 550 ukube 1400. Urahita ubona amafaranga wakwishyura mu manyarwanda niba ushaka kugura ino moto. Uyu wari umwanya wa karindwi. Umwanya wa gatandatu tuhasanga moto itoroshye ikomeye y'inyirukansi ndetse izwiho cyane kuzamuka imisozi no kwirukanka mu bibaya. Aha ni ku mwanya wa gatandatu. Nakubwiye ko turi bugende tumanuka tujya hasi. Iyi moto yitwa gute? Yitwa Harley Davidson Cosmic Station. Ndagusubiriramo, yitwa Harley Davidson Cosmic Starship. Iyi igura ngahe? Igura $1.5 mu madolari. Ni amafaranga menshi inshuti yanjye. Iyi ni moto yitwa Harley Davidson Cosmic Starship. Ni ukuvuga ngo ushaka kuyireba cyangwa ushaka kuyimenya no kuyigura wajya muri Google rwose ndakurangiye, ukandikamo iryo zina, hanyuma ubundi bakayikwereka. Waba ushaka no kuyitumizaho ukaba wayishyura ukayigura. Twihuse tumanuke ku mwanya wa gatandatu kugira ngo wa gatanu, kugira ngo tuzirangize zose uko ari zirindwi nk'uko nabigusezeranije. Tugeze ku mwanya wa gatanu. Umwanya wa gatanu uriho moto idasanzwe igura $3,000,000 z'amadolari. Ufashe $3,000,000 z'amadolari ugakuba mu manyarwanda, uyu munsi dolari nakubwiye ko uri kuvunja 1,400. Wahita wumva amafaranga wakwishyura. Iyi moto yitwa BMS Nemesis. BMS Nemesis igura $3,000,000 z'amadolari. Ni moto itoroshye na gato. Twihuse cyane tujye ku mwanya wa kane. Umwanya wa kane turasanga hihe moto? Ni moto yitwa gute? Ni moto imeze gute? Ni moto izwi ku izina rihe? Ku mwanya wa kane niho tugeze. Icyo nakubwira cyo nuko moto iriho igura $3,000,000 z'amadolari. $3,000,000 z'amadolari. Iyi ni moto yageze ku isoko bwa mbere mu 1894.
mu 1894. Benshi muri twe ntago twari twakavutse, ariko iyi moto yari yabaye producted, yarashyizwe ku isoko mu 1984 was manufactured. Iyi moto yitwa gute? Yitwa Hildebrand and Wollmöller. Hildebrand Wollmöller niko yitwa. Iyi moto iri ku mwanya wa 4. Nakubwiye ko igura $3.5 z'amadolari. Hildebrand Wollmöller. Ego. Tumanuke ku mwanya wa kangahe? Ku mwanya wa 3. Hanyuma uzumbwire ngo niba tuvuye ku mwanya wa 4 tukasanga moto igura $3.5, ese ku mwanya wa 3, uwa 2 n'uwa mbere iyo moto igura ngahe? Twihuse cyane. Ku mwanya wa 3 turasanga moto ihenze nayo mu buryo budasanzwe. Yitwa gute? Yitwa Ecosys ES1 Spirit. Igura $3,600,000 by'amadolari. Yitwa Ecosys ES1 Spirit. Iyi moto irahenze cyane nshuti yanjye, $3,600,000 by'amadolari. Ntabwo ndibigutindire, reka twihute cyane. Amateka y'izi moto tuzagarukaho mu kiganiro cyacu cya nimugoroba. Ku mwanya wa 2 tugenda dusatira umwanya wa mbere. Ku mwanya wa 2 hari moto nayo idasanzwe, itaboneka hariho hose ku isi, yakwigondera umugabo, ntago ari uwari wese wabasha kwigura. Ndakubwiza ukuri, iyi moto igura $7,000,000 z'amadolari. $7,000,000, bivuge neza, $7,000,000 z'amadolari. Iyi moto yitwa gute? Yitwa 1949 I90 AGS Pokapin 1949 E90 AJS Pokapin. Ikabigura $7,000,000 z'amadolari. Fata $7,000,000 ukube $1,400 uhita umbwira amafaranga ubona mu manyarwanda. Iyi moto yitwa 1949 I cyangwa M mu kinyarwanda 90 AGS AJNASA Pokapin ni kwigura $7,000,000 z'amadolari. Akaba ariyo moto yari iri ku mwanya wa 2. Uribaza ngo moto iri ku mwanya wa mbere igura ngahe? Ndabizi hari abantu b'abamotari benshi baba badukurikiye, ndetse n'abandi bantu bifuza kuzagura moto. Iyi niyo moto wagura ukavuga uti ndabakomye. Washaka na ukandikaho nka wa muntu ubatse inzu yarangiza akandikaho ngo gusyo, bikarangira iyo nzu nayo yitiriwe iryo zina gusyo. Ubundi izi nzu zitwa Darifuru, izi kadasiteri zisanzwe, nge hari umuntu nzi wayubatse bwa mbere muri quartier, aranje yandikaho ngo gusyo, umugabo nayubake. Iyi moto nawe uyiguze ushaka wakwandikaho gusyo. Reka twihuse tunyaruke tujye ku mwanya wa mbere. Hariho iyihe moto? Ese yitwa gute? Igura angahe? Fastborn TV show, kora subscribe niba uri mushyashya kuri channel yacu. Iyi moto yitwa gute? Yitwa Neiman Marcus Limited Edition Fighter. Neiman Marcus
limited edition fighter. Ni indwanyi. Iyi ni moto ihenze inshuti yanjye. Top on number 1, the list at the most expensive motorcycle in the planet, in the world. Ni moto igura miliyoni 11 z'amadolari. Miliyoni 11 z'amadolari. Amazing motorcycle. Iyi niyo moto ihenze ya mbere ku isi. Ndakubwiza ukuri. Iyo ndaza kuyikwereka. Reka nyikwereke. Ni ngiyi. Niho dusoreje ikiganiro cyacu. Reka ngushimire ko wabashe kubana natwe. Hanyuma ibiganiro byacu naho ubutaha mu zindi nkuru zitandukanye bitewe n'ibyo muba mwadusabye. Bye bye.